Rais wa Uganda Kiburi Kilemi ni umwe mwabisa na atongere bathirikari braba okinyire kire mambura ya ntuko ushirika yaraje kubwithikirite ntere chakaga no thimenti ya kiari Kiburi nekite wira nebo kuri ukurimi bobamba akiwa bakathula milioni ya kenda kurura kiwanda ke ukiria kemeraki na wakiaria mambura na gavana mutumantu thinge na tariritie wamba bokawa akiwa kuri na bata ya kulikithio karia kendo karia remi bakemeraki. Nikiri mamburaja gukungwira Uganda kana cooperatives ntuko ya narwa ruterero kaga mamburaja gukari na atongeria mwanya kuma kiri thirikari nene na kinya kiri thirikari ya county uria gukari mugeni weshima ari PS Kiburi Kilemi wa Manto Jege Uganda. PS Kiburi Kilemi nombete kwithirwa gikinyithia ntomo ya Rais Ruto ni ari ugite Rais Ruto nekite wira ne bogukinyia mbesha baribari milioni igana cia factory ya mitongo ya Iriobia ndethia mbere ya kwithirwa gikinyaja kaunti ya Meru muthia jwa mweri Jojo. Gavana, cooperatives is a philosophy, ni familia. When vile PS kitoka amesema watu wakishikana wawe cooperative, familia zinakuwa na furaha. So tunawashukuru sana. Thank you very much Meru County Forum for organizing this event. Thank you for accepting to bring this event kuileta mbele kidogo ndio tukuje tusherekee. Today let us remember that cooperative movement was born from a simple yet profound idea that together we can achieve what none of us can achieve alone. Today, that idea is more relevant and more powerful than ever before. Nawe gavana mutumanto ithinkia nombete kwithirwa akiariria thoko mwanya ajacia mbokando akawa na kinya area. Na tuande nontu market ya avocado in Europe and other markets ite kungana na ilazima Meru twithire tutongeretie oya ura tutongeretie na area tutongerie kiri avocado production. Already we are there now. Katukwenda ku increase more tonnage si avocado. Thank you bwana Gitonga. Aremimba kawa 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 ni dola. PS Kiburi oyo twenwe aretere kawa last year na atwe twagura kawa kangi distribute our cooperative societies, but in there roko ibobo na PS batakinyirirwa ni that ni those seedlings. Urea umbete kwithirwa kirungamira mitaratara kiri OBC ya muninyi wa Rais Professor Kithure Kindiki Gideon Kimathi nombete kwithirwa akiuga thirikari ni kugwatira ngugi njega ya Uganda. Turi aja nontu ibwitikiretie kwithia twigi cooperatives. Thirikari William Ruto ni bangite ngugi nene muno na nontu William Ruto imuchore wetu na nathomete Meru boega niki atunenkerete docket ya cooperatives nontu bottom up economic transformation agenda mondero ere gutongeria Kenya na Arua. Thirikari ni amwite gutethia antu betu through cooperatives na William Ruto atunenkera PS wa cooperatives bwana Patrick Kilemi here nikenda mibango ere kuthigwe kitaifa yonthe Meru ithire number 1. Ndaburomba tafadhali tushikane pamoja kiewoja hiki gitijari onthe tuomba kuona yontu ba kawaida lakini ikeja ntuku imwe ira tugeta tukathuta ndege tugeta kuraja nyethire tugwakirwa kieni kia ndege twitite guchwa PS o cooperatives. Na sio siasa cia tutam ikioneka kumata. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Waketheng.